Allah razı olsun, Allah razı olsun. Ben kütmedim bile mi baydan? Bizim vaqtılığı olub, böylesi büyük ömrüne teç kalmalı. Yani ki, yaxşı günler görücüler gerek. Allah razı olsun. Siz de var olduğunuzda. Kuday özü kaldasın. İşinizge iyi gelip. Çok rahmat. Çok rahmat. Yaşadığımlar ve Barыңыздарга чоң салам достор. Мыкты тамада, мыкты иним, мыкты иним менен тойго баратабыз. Баткенге Кудай буйруса, тойлор көп болсун, жакшылыктар көп болсун. Барып алыңыздар. Баткенге аман-эсен келип алдык. Милан красавчик. Биз сонун сыйлап тосуп алды. Иnim экөөбүз келдик. Тойлор көп болсун, жакшылыктар көп болсун. Биз болсо жакшылыктарда жүрө берели. Кең пейил кыргызымдан айланып, бири-бирибизге сый-урматыбызды көрсөтүп жүрө берели достор. Баткенден салам.